Ti si rekel, gleda, da moram nekje desno, ali kva? Ja, prvo. Semaforju. Semaforju je desno. Jaz sam. Jaz sem tako lačen. Zjutraj sem zajtrk jedel, ura je pa 5 popoldan. Da, ti prinesem 2 kg sušija. Evo, vse rdeča. A bo malo jedla? Čakaj, ti sem bolj počas, vas. Sorry. Čak, jaz dam v parking. Okay. Kaj, a zdaj se pa usedava pa jeva, ali kaj? A bova jedla, zdaj malo sušija. Tele na semaforju rdečem. A ja, na semaforju. Ja, čak, kdo pa fura? A ja. Ja, dej pa meni ti sem prines raj, nisem vedel. Ja, pridem iz kuhne, sem. A so? Zelena luč, desno, ne? Bo. A res desno? Ja. Če se slučajno kdo sprašuje, kaj je za večerjo, mislim, da stukaj ni. Že cel dan jeva ta suši, sploh ga ne zmanjka. Pa že večerjala so zdaj ta suši. In zgleda, da bo tudi zajtrk. Po temle pladnu, po moje 1,5 leta, nam mogo slišati to suši. Dolge so bile te priprave danes in sva šele na večer začela Great Ocean Road, ki velja za najlepšo cesto v Avstraliji. Tukaj živi, kot ena zanimivost, edini polž, ki je meso. Samo en polž je. En polž, edini polž, ki je meso, živi tukaj. In koliko je star on? Ja, pač več je teh polža, ampak ta vrsta polža. Kje ujame polž meso? Kako To ne bi vedel. Toliko se nisem poglabljal, ampak vsi jejo solate pa te stvari, vegani. Ta je pa pač mesojedec. Ribiško palico so kupila tako, ko se ne zloži, tako da nama bo skosov na pota. Ker smo seveda kupili luno, ki je bila cnej, ne? Ja, tako da to bo skos, gor pa dol pa del. Preveč sem jo zapovedal, čez to kolo in na koncu sem jaz. Ja, moj kolo se lepo pospravil. Se jaz ne vem, če bom še kakšne ribe jedel po tem sušiju. Jaz jem zajtrk in glej ga zlomka. Že ga sploh ne vidi. A zdaj verjameš? Zdaj pa verjamem. Ej, to je pa tudi ena kljukca. Pa so nama govorili, da to je tega je posod. Pa nisva nikako verjela, no. Ker še zmeraj se mi zdi, da je to eksotična stvar. Res videl sam na televiziji, pa živalski vrti, pa to zdaj pa res gleda, kaj ne podgancev, ko skačejo očitno. Kje so zdaj te koale? Mislim, da je pametno skozi zapirati. Vse tako izgleda vse okej, ampak iz tukaj so vsi oni dokumentarci o smrtonosnih živalih, tako da dolge hlače in superge, brez tega jaz ne grem nikamor, klele v naravo. A se ti zavedaš, da si na kraju, kjer je skoraj najbolj čist zrak na svetu? Sploh kle, ki so blizu Tasmanije, kjer pa itak velja, da je tam najbolj čist zrak na svetu, tako da kle Je pa drugo najbolj čist. Je pa drugo najbolj čist. Te dejavniki onesnaženosti so na drugem koncu sveta, tako da nič ne pride sem. Kaj pa 100 palca zdaj? To pa imaš, če kakšna kača preleti tam, kakle ima, da kar skačejo nate, tako. Ti nekaj. Tako. Wow. Kljub temu, da je ta kemper star manj kot 2 leti, ima 80.000 kilometrov in slišite, da je že malo zjahan, ne? Skozi ti neki ropota in mene to tako moti, da prva stvar je treba po en duct tapiti. Jaz bom vse zalimal, res. Vsak predal, vsako rešetko, vsako zaveso, vse bom zalimal, ker me skozi me malo, tako da bi imel en trn v nogi in skozi me malo iritira.
znamenitost Ocean Roada je 12 apostolov in to so v bistvu skale. In tukaj sem zdaj opazil, da imajo veliko skupnega z Američani. Pri vsaki taki znamenitosti bojo oni v nulo zrihtali, naredili potko, ti prodajali ene spominke, magnetke in razglednice in tako naprej. Zdaj pa ne vem, kaj si misliti, a je to ful dober? Ali je to tako malo pretiravanje? Se spomniš tam, kje sva bila? Mount Rushmore. Mount Rushmore, ki je bilo v bistvu sred divjine, so bili pol kar kazinoji. Po drugi strani je pa lepo urejen, se saj spotakne noben, ne. Welcome to Australia. Thank you. Welcome. Kot če si ena gospa, pokatale, si kupiš pol en spominek, majico in razlagaš vnukom, kako si videl 12 apostolov. Glavno, spet so se nam malo zlagali, ne. Rekli so, da je 12 apostolov, pa jih sploh ni, ker je samo 9 teh skal, oziroma 8. 2005 se je ena porušila, taka usoda čaka tudi vse ostale skale, zato ker je ocean in erozija in se bojo počasi sesule. Zadnji hip sva jih videla, še 8. Ja, sem mislil, da bom kaj z dronom frčil, pa da v kakšni hudi posnetki pa bolj bula. Čist preveč ga piha. Ja, jaz ne moram verjeti, to je najlepša cesta z Avstraliji in sem že 30 km imala. Je bila lepa, ampak ne vem, no, če to da bi zaradi tega sem prišel, meni ni bilo toliko. Mogoče pa, če je ta prava svetloba, da je pa res 10krat lepša, kaj. Sem pričakoval več. Tako. Hello. Prvič tankava, sem pretvoril. Cena dizla je €16 na liter. Pocen? Sam še upam, da so tudi bencinske tako založene, kakor v Ameriki. Ja, so ne, kar po najinih pričakovanjih, ker imaš vsega na pretek. Od pas, briketov, do nekih cute telih tjulnov, K-pop. Crabs. Yabbies. Oh wow, is that like a prawns? It's like a Shrimps. bigger, Bigger shrimps. yeah, fresh water. You caught them? Of course. Nice. Look at this one. Are they better than shrimps to eat? Oh, good, yes. Whoa. Smaller one. When you go down here, you're going this way. Back? No, we're going towards Adelaide. Adelaide. Yeah. Ah, blue swimmer crabs. Big crabs. Beautiful. How can we, what's the bait? What's the best bait to catch them? A to tudi lahko dobiš na bencinski vabe ali kaj? Bait. Yeah. Yeah. Oh. Okay. All that lot good to go when you're ready. Okay. Thank you. All good. Now, do you need carry bag or? No, fine, it's thank You sure? Yeah. Just have a few meters. Right here. Thank you. Okay, have a great day and thank you so much. Thank you so much. Good on you. Bye-bye. Bye now. Ni glih bar kafe, ne? Kaj, ni dobro. Ja, tako. Zjutraj je bilo boljše ono, ko so si sam naredil turško, lepo ta pravo. Ta je pa pač razrečena. Vmes, ko si ti še nakupoval, me je ta gospod, ki sva se z njim pogovarjala o ribiči, še enkrat govoril in naju je povabil, da greva klele v njegovo domačijo in da nama bo pokazal še malo stvari. Koliko dober, ej. Upam pa, da se vda kaj posnet. Johoj. What up, mate? Hello, mate. Here we are. They say I'm a crazy collector. You're a crazy collector. Oh yeah, you've never seen anything like this. You like paintings? Ja? Yeah? Well, Do you paint? have a look at this painting. Is painted through that hole. Tiny bamboo. It's a bamboo. Right? Nice. Where did you get this? I collect them when I travel around. I've got over 100. Really? Yeah. I do markets on weekends. Market. I make the cheese boards, cheese platters, old fence palings, trunk. Trunk. Yeah. To je. Wow, I make them myself. nice. So how's the business? Good? Over Christmas, $1,500 a day. Really? Yeah, off the nature strip. Okay, I see business booming. I went Java, Oh, Indonesia. yeah, teach the Javanese how to make furniture. You taught them yourself?
and that's what I teach them. You did this? I went over to Java to teach the Javanese how to do this. The problem I had, when they joined two pieces of timber, they cut a slot, put a screw in. Screw doesn't shrink or move, so you get a split down here. Oh, yeah. So I go over and teach them how to do it properly. That's Australia for you. Oh, thank you so much. There's one for Victoria, another one of South Australia, Thank you. and one of Western Australia. Thank you so much. All right? Thank you. Now, come on out, I'll show you something else. Oh, to prav. I came from France, lived in Melbourne, and then when I was 17, Dad said, go. So I went to New South Wales, I came home, went to Geelong, did 8 years in Geelong, Ford Motor Company, Senior Cost Accountant, Inventory Analyst for Ford Australia. Then I come down here for 12 months, went back to Melbourne, worked for Ford for 5 years. For Ford? Yeah, Ford Australia. As an accountant or? Yeah, Senior Cost Accountant. I was office manager with 850 people under me. Wow. Now I'm going to get old, stay here, quiet and relax. Nice. It's a nice life. It looks like a very calm lifestyle here. Yeah, and neighbours don't say anything because they just go moo. Okay. No trouble to know. Enega duhu, da je pokazal te hobije, ne. Tle je verjetno sam v pokoju, pa skozi dela. ženo not. A ima ženo? Ja, noter naj jo gleda, šest. Ja, no vem, ampak njo ima že polno kapo. Rab nove obraze, ne, naj jo dubu in nama pokazal zdaj, kako ima on te hobije in kaj dela in se mu je ful fajn zdel. Super. Ja. Meni pa tudi. Ja, me je bilo tudi lušten. Avstralija je znana po tem, da ljudje hodijo sem prav delat, ne? Ja, delaš na teh farmah, obiraš sadje, krave molzeš. Dobro je plačan in to naj jo je pozval tudi gospod, da ne prideva nama do vizitko od njegove hčerke. In prav, pridite sem, dupta si vizo in dala vama bo Land Cruiserja, se ste lahko vozili okoli. Pa ful ljudi to išče tukaj, delavce, tako da ima da res na hitro to dobiš. Koliko je rekla, 50 avstralskih dolarjev na uro. Se pravi, 30 evrov je urna postavka. Jaz sem še kar malo bolj divji teli kamionari kot v Ameriki. Predvsem se mi zdi, da imajo ful bolj te odbijače, te bull bare od spredi, zaradi tega, ker je veliko divjadi oziroma veliko kangurujev. Te kamioni imajo tudi od spredi napisan Road Train, imajo po 3, 4, 5 prikolic in taka žval, to se ne ostalo zlepa in to sam gazi. A bi ti mogoče povedal, zakaj si nehal kanguruje omenjati? Žalostna zgodba. Mislim, da je to nek del Avstralije, zato ker je masakr ob cesti, vsod ležijo te mrtvi kanguruji in včeraj sem imel tudi jaz to nesrečo, da mi je skočil direkt pred avto in biti rekel, pazi bremzi, ko sem ga videl, sem na bremzo stopil in je sam počel v istem trenutku in žal je zaradi tega za en kanguru manj v Avstraliji. Grozen, ampak ne vem. Čist popolnoma nič nisva mogla narediti. Naju so opozarjali paste, ker jih je ogromen in to skačejo na ceste in ne verjameš, da jih je toliko, dokler ne vidiš. To je hujš, kot divjad v kočevju. Skozi, tuf, 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 tuf. Zjutraj so jih videli, da so aktivni pa proti večeru. Prijatelji, ki so bili tukaj, so rekli, sam po noč ne voziti, ker boste imeli problem z kanguruji in točno to se je zgodilo. In to že, kvaj je to bil, 3. dan. Tako da za naprej bova mogla biti še bolj previdna, oziroma kar sem jaz pogruntil je najboljš tempomat. Nalimaš se na volan kot rejli voznik in nogo pa skozi na bremzo in sam čakaš in čim kaj trzne sam za bremzo. Se mi zdi, da oni sploh ne ustavljajo, ko vidijo kanguruje, da imajo samo te bull bare gor, zato ker sem videl dostikrat nalepko I stop for kangaroos, protect wildlife, v tem smislu, da pač pa ljudi, ki se borijo, da bi te kanguruji ne bi povoženi takole ob cesti, ne. Glede na to, da je to najverjetneje
zadnji tak vele road trip, sva rekla, da se bova maksimalno potrudila in sva na avion spravila maksimalno velike nalepke, 1 meter krat 1 meter. A poznate koga, da je tako nalepko jemal na avion? Jaz ga ne. Ja, jaz tudi ne. Že kam? Sem, ne? Kako pa se zdaj to nalima, da bo ravno? Sej ni važno. Za ta prvi road trip smo se še trudili, zdaj pa se vse. Ga tudi tako, če češ. Da nam se mislili, da smo po nesrečku grdo nalimala. To je point. But every single time that I come around, it seems you got another man trying to keep you down, baby. Well, you might think you're driving me insane, but I'm ain't the game that you're trying to play. You know, I think you maybe ought to know this ain't my first rodeo. Fajn so naj nategnili, nisva tankala in sva seveda na rezervo prišla in je na intronetu pisali, da je 24 ur odprta, ampak ko smo prišli sem, so oni to gladko prečrtali. Kaj bova zdaj? Noč, mislim, da najbolj, da tukaj spiva v bližini, zato ker če nama zmanjka benzina, sva... Kaj sva? Uriti. Za bodoče kupva eno kantico Tako. in mava vedno za dotočati. Ja. Kaj, zdaj kje spiva? Tam nekje malo nazaj ali malo naprej? No, je malo nazaj, lahko greva pogledat, tam je bilo fajn placov. Pa tudi ni tako več, ne? Je že malo dente ratuje. Fuel will be unavailable until we get a new machine. Ampak so pa iskreni, stari. Situacija je taka in zdaj... Approximately 12 tednov, okej. Kdaj pa smo začeli? Mogoče pa danes zglih konc 12 tednov. Oh, you gotta let go. Oh, Lord, you can't take it back. Če pa kje, sem si pa predstavljal, da bo v Avstraliji na vsakem vogalu sva si hotela kupiti pristen aboriginski Bumerang. in sva v trgovinah spraševala, kje imate bumerang in naj jo gledajo kažaba jajcka, da bi v srečopove vprašal, kako nimate bumeranga. In oni, ja ne vem, kaj pa čemo z bumerangom. Tako da sva mogla kupiti zdaj modernega. Je to! To je pa kaj ena gospa, da bi pozabila kaj na plaži koravde. Veš, kaj imajo? To so neke alge, ali kaj? A te poč mogoče? Da te nav kaj ubil, posod strup. A ja, sem res? Ja. Pa za to Avstralijo, veš, on te najbolj luškana stvar te ubije. Blue ringed octopus, na primer. Tako, ja. Taka mehna hobotenca in če te pič, sam še v kosko te greš po krsta. Glede teh kamionov, dajte me popraviti, jaz sem našel veliko različnih podatkov, koliko je najdaljša dovoljena dolžina šleparja na slovenskih cestah. Mislim, da je okoli 25 metrov. V Avstraliji so pa te kamioni najdaljši na svetu in je dovoljena dolžina 53 metrov pa pol, kar je še enkrat daljši kot pri nas. Ja, danes bo pa ratal, ne? A veš, včasih treba kakšno stvar malo prespati, počakati, da mine, pa gre. Te manjši kraji, tako kamorkoli naletiva, se mi zdi, da je res zelo podoben Ameriki. Ampak se mi zdi, da je malo bolj zrihtan. Tam imaš vsem feeling, da je Wild West,
Ja. Je pa tako, kot da bi bil malo modern, malo bolj bogati kavbojci. Res je vse lepo urejeno, tako kot sem to rekel za Melbourne. Glej, posod je brkane, pometen, nikjer ni smeti na tleh, nikjer nobena bajta ne razpada. Ne, vse so zrihtane v nulo. In zelo se pozna, da imajo urejeno zdravstvo. Sploh ne rabim pogooglati, ker vidim, da stvari štimajo. Vice, no, da v Avstraliji sistem deluje, kakorkoli obrnemo. V Ameriki sistem ne deluje, ker kamorkoli so prišla, so bili brezdomci, ljudje pač, ki nimajo visokega standarda življenja, kle pa se vidi, da imajo vsi. Japanese oysters. Thank you. We have YouTube channel, yeah. We will film this. Oh, thank you. Thank you. Tako malo suši pridih, ostrig. Ja, wasabi pa ingver, ali kaj? Wasabi pa ingver, pa sezam, pa sojina omaka. Precej avstralsko, ne? Avstralci po mojem nimajo neke svoje kuhne. Če imajo angleško, pa vse uvožen. Prav nič okusno. Ne zgleda. Kot da bi štamprle sojine omake spil. To je pa vse. Please like, share and subscribe. Like, share and subscribe. Thank you. Za trenutek sem imel déjà vu, da smo na prejšnjem kontinentu, ki smo ga posnela. Bit sever. Imajo po kulturi, ne, ta YouTube. Ja, ja. You know, 59.6k followers. Ja. Nice. I'll subscribe now. Ok, thank you. Zdaj imamo super šanso, da še naše gledalce pozoveva, ne? Tako, like, share, subscribe. Koliko bi dal ceno? Od 1 do 10. Tako. 3. Taka poštena trojka. Nisem fan in tudi v Ljubljani jih ne bom naredil. Toliko sem razočaran na to Avstralijo. Vsi so nama v Ljubljani govorili, v Avstraliji lahko na vsakem metru umreš. In presežen, da v 5 dneh vse živali, ki so videla, so bili kenguruji pa 2 lisici. In sva prišla zdaj klele v en Coffin Bay. Lepe plaže. Jo, super lušten Cancun in Mehika. In so ogromne table, da so tukaj emuji, to so oni ptiči, ki so kanoji, in pa varani. To je pa na pol dinozaver, ki že mehkega telička lahko je. In presežen, da midva sva kle zdaj 3-4 ure in niti hroščani, njente nada zero. Sem rekel, Anže, pušuš, jaz čist nič ne verjamem. Kje so v avtu? Grejo se saj malo sprehoditi po žbunju. Kje so tarantele, kače in vse ostalo? Pa neki pajki stropeni, pa vse. Sej nočem dinozaura, ampak sam hrošč, ne vem, neki. A ni to nek zvitek iz enih semen? To je ono, kak hrošč živali. Pismo neki je, ja. Zvitek? Nek zvitek je, Neki štrudel. To ni hrošči govnači. Glede na težo, najmočnejša žival na svetu. A tako? Ja, zato ker ne vem kolikratno... A ni mravlja bolj? Ne. On. Prav ta on ne vem koliko porine. Če bi bil Anže žival, bi bil hrošč govnač. Tako. Tudi te kače se ne sončijo na soncu. A ni to... Vsi vemo. Vsi vemo, tudi ko greš tam po slovenskih Alpah, so oni modrasi, sklepa ni žive duše, niti Martinčkov, nič. Za televizijo bi prav rabil en tak kader. Glej, nič se ne premika. Ne, še pod grm. Ko bi me v Sloveniji bilo strah prst pomoliti. Nič se ne premika. Zdaj, če nam mesnat pajk od spod, bom razočaran. Razočaran si. Pri nas so vsaj kakšni prašički pa bube od spod. Jaz imam še malo upanja na severni del, ki je bolj tropski in tam ne bi mrgoleli. Res, wow, Avstralija. Bolj me je strah tam po kočevskih gozdih lazati, ker so vsaj medvedi, kle pa nič. Hello, mate.